시간이 있으면 뭘 하세요? 나는 운동을 하거나 책을 읽어요. 또 벼지나가 거나가 바인에 들려서 누가 버티 번호 병면서인 아신 버티 내려야 번호 허블라. 그래서 아가사 lok다ပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့အချိန်အပိုပေါ့နော်အချိန်ပိုရှိလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်အာကစားလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်အာကစားလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့နော်자 러닝루 씨가 해주세요. 네, 선생님. 친구들을 만나면 뭐 하세요? 땡해진이네တွေ့ရင် 바로래. 소자로. 친구들 만나면 쇼핑하거나 외식을 해요. 회식하다는 먹어요는 동안 아니 회식이라 외식라 외식이죠. 외식을 해요. 외식을 해요. 친구들 만나면 땡해진이네တွေ့ရင် 쇼핑을 하거나 쇼핑 하다ဖြစ် 외식을 해요. bien 아싸싸 이만 왜 가자 봐. 네. 네, 잘하셨어요. 이번은 띠띠란 씨가 해주세요. 네. 잠이 오지 않는데 뭐 해요? 매일킨 바로래. 아니야, 잠이 오지 않을 때. 잠이 오지 않는데. 잠가 때때뭐 이다고요? 아니야, 잠수라 이다 왜래? 오지 않을 때. 그러면서 애가 뼈에 가 뭐, 너? 애가 뼈에 발로래. 네. 애가 뼈에 발로래. 뽕지게. 잠이 오지 않는데 한국말을 공부하거나 공부를 하거나 발로래 나루고. 가사 도신지. 알아? 네, 영화로 봐요. 도신지. 네, 영화로 봐요.ဟုတ်ပြီ။အိမ်မပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုရီးယားဘာသာကိုလေ့လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကနှစ်ခုတည်းတော့ပေါ့အိမ်မပြောရင်လုပ်တတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။네. 3번 니누 씨. 네. 이제 감기야 에이빠달란데. 네네. 감기에 걸리다အတွဲလိုက်ပေါ့နော်။သိလား။네. ဖျားတာပေါ့နော်။에이빠ဖျားတာပေါ့နော်။네. 감기에 걸리면 어떻게 하세요? 에이밥 피하인 블루 로래. 에이밥 피하인 블루 바이 로래서 어떻게 하세요? 감기에 걸리면 약을 먹거나 병원에 가요. 네. 잘하셨어요. 약을 먹거나 병원에 가요. 나ဆေးတောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမလို့ရှင်တော့ဗာလဲဆေးရုံကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဆေးခန်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လား 오케이 잘하셨어요. 감기에 걸리다 나가 펴라 뭐너? 네. 펴미다 묘 뭐너? 감기에 걸리다. 오케이 다음은 4번 띠디란 씨. 네. 언제 행복하세요? 제가 뼈쉬네 배칭 뼈쉬네. 배팅만 뼈래. 네. 그 드림 좀 월급. 네. 괜찮아요 월급? 네. 월급부 제 토다오 호다가 돌아 뽑다는 표현이야지. 월급을 타다. 라사 토다오 자. 월급을 뽑다 표현이야.
아니야. 라자ထုတ်တယ် ဆိုတာက 월급을 타다로 왜 떠나 봐, 너? 네. 월급을 타거나 응. 생일에 행복해요. 생일에 행복해. 네. 라자가 무늬 말게 됐죠. 네. 뭐အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရပါနော်။သို့မဟုတ်အခုသတင်းကြွရမယ်ဆိုတော့ဗာလဲလာမုတ်ဖို့ရတဲ့ခါတို့ဘာလို့လဲပြောလဲမဟုတ်လား 네. 용돈을 받거나 바꾸나. 용돈을 받거나 뭐 선물을 받을 때 그러니까 언제로 표현해야 되잖아요. 만약에 뭐 용돈을 받을 때나 아니야. 받을 때나 또 떠올려야 하면 또 누가 거나 필요해서 장물로 받거나가 뽑으려 가나 보나. 용돈을 받거나 선물을 받을 때 선물을 받을 때 행복해요. 노래ပြောလို့ရပါတော့ဒါတော့အဓိကကိုကဘယ်လိုနေထားမျိုးမှာကိုပြောတတ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ပလားဘယ်လိုပြောမလဲမုံဖို့ရတဲ့ခါတို့လက်ဆောင်ရတဲ့ခါမှာကျမတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပလား자 다음 5번은 니누 씨가 해주세요. 네, 선생님. 한국에서는 어떤 친구들이 인기가 있어요? 한국에서는 코리아 말로 어떤 친구들이 별로 등의 진위가 인기가 있어요. 그래서 남매지야래. 남매지래. 남매지래서 한국에서는 네. 한국에서는 똑똑하거나 예쁜 친구들이 인기가 있어요. 똑똑하거나 예쁜 친구들 인기가 있어요. 오케이, 똑똑하거나 예쁜 친구가 인기가 있어요. 예쁜 친구들이 인기가 있어요. 괜찮아요? 오케이. 아, 그러고 보니까 거나 오케이. 거나 뚫어 aku 똑똑하다 소라가 뭐 너 quality verb 네. 네. quality verb ဆိုတဲ့ခါကျသုံးလို့ရဆိုတော့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပလားနော် 네. 네. အဲ့တော့ quality verb က action verb ကနှစ်မျိုးလုံးနဲ့သူကတွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay. 잘하셨어요. 그래서 얼른 뭐 똥지 웃으러 오신 맞대우네. 허블라. 네. 네, 잘했어요. 자, 아니야. 매일 똥라서 알래. 다 똥이야래 하고. 내누시면 똥인 코리아 마병피우네. 띠야올라. 아신 밥나 똥이야 들로 피했냐래. 내누시 똥지 라이다 가장 들로물레 똥이야서 더 봐도아래 헐라. 네. 알았어요. 오케이, 다음은 습니다만, 비읍니다만. 오케이, 그럼 보기는 제가 할게요. 실례합니다. 지금 김 선생님 좀 만날 수 있을까요? 있습니까? 아나 말번호, 따세이라우, 아쿠번호, 김세야, 세마 김내번호, တွေ့လို့ရမလားပေါ့နော်ဂျုံမာနဆွေစုကဆိုတော့ဒါစိတ်လောက်တွေ့လို့ရမလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ဂျုံကကြတော့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကို실례합니다만ဆိုတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်အားနာပေမဲ့နော်အားနာပေမဲ့အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အခုဆရာမခင်နဲ့တစ်စိတ်လောက်တွေ့ခွင့်ရနိုင်မလားဆိုတော့မေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့실례합니다만 지금 김 선생님 좀 만날 수 있습니까ဆိုတော့သုံးလို့ရပါပေါ့နော်โอเคဒါကတော့မခက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပလားသူကကြိုက်တာနဲ့သုံးလို့ရတာဟုတ် action verb တွေရော quality verb တွေရောနဲ့တွဲသုံးလို့ရအောင်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကိုတိတိလိုင်းရှိက해주세요 네. 미안합니다. 다시 한번 설명해 주십시오. 아나 말을 배워야지. 네네. 네. 미안합니다만 다시 한번 설명해 주십시오. 아나 배매 탑비오 딱하울라 신비아배바. 네, 잘했어요. 시아마고 ပြောတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပလားအခုရှင်းပြလိုက်တာကိုကိုကမကြားလိုက်ဘူးကွာဟုတ်ပလား online ကနေ line ပြတ်သွားတော့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုကပြန်ရှင်းပြခိုင်းစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိကနေပြီးတော့미안합니다만 다시 한번 설명해 주십시오နော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဆိုတော့ပြောတာပေါ့နော် 네, 잘하셨어요. 다음 민우 씨. 네. 자리가 몇 개 남았습니다. 좋은 자리가 아닙니다.
네. 자리가 몇 개 남았습니다만 좋은 자리가 아닙니다. 자리가 몇 개 남았습니다만 니아가 니아 동니아 잔디비메 네. 네, 맞아요. 네. 동니아 잔디비메 좋은 자리가 아닙니다. 가운데 니아 뭐고 네, 뭐가 잘했어요. 네, 잘했어요. 그리고 열심히 따지라 쉽시 보나? 볼륨과 따지라 쉽시 니아리아로လက်ဝဲရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘဲခုံနေရှိသေးတယ်လဲဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနေရာကတော့ရှိသေးတယ်ခုံနေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့တေချာမြင်ရတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်네, 잘했어요. 다음은 뜨띠란 씨가 해주세요. 네, 편지로 받았습니다. 아직 답장을 하지 못했습니다. 네. 그래요? 편지로 받았습니다만 아직 답장을 하지 못했습니다. 사고를 약한 개비매 사야 답이면 뭐너 솔루션아 편지를 받아다 쓰라잖아 사야 답 뭐너 네, 사야 답이매 아직 aku지 답장을 하지 못했습니다. 사마 편대우 표하지. 네, ပြန်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော် ပြန်နိုင်သေးဘူး답장가 ပြန်စ 답장 수라가 ပြန်တာပေါ့နော် 네, 사마 ပြန်နိုင်သေးဘူး 네, ဟုတ်ပလား 답장 하다 ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တာစပြန်ပေးတာပေါ့နော် 네. 네, 오케이 잘했어요. 다음은 민유 씨. 네, 도와드리고 싶습니다. 오늘은 바빠서 안 됩니다. 도와드리고 싶습니다만 오늘은 바빠서 안 됩니다. 도와드리고 싶습니다만 군입의 준비에 오늘은 디니어 바빠서 알로미알로 안 됩니다. 매야바우. 네, 오케이. 그거로 군이 치네. 디니아로 로리 미안해로 잡으로 군이 배로 미안해 언니 다 피나 보노. 오케이, 잘했어요. 다음 뜨띠란 씨. 네, 열심히 준비했습니다. 마음에 드시지 모르겠습니다. 네. 열심히 준비했습니다만 마음에 드시지 모르겠습니다. 쪼쪼싸싸 열심히 쪼쪼싸싸 준비했습니다만 진짜 빼매 네. 진짜 빼매 마음에 세테마 드시지 모르겠습니다. 너무 짜고ပြောမှာ 네, 마음에 들다 사잖아. 더 짜라 보노. 이거 공연 짜래, 더 짜래, 더 보노. 네.အဲ့တော့ကိုကတော့ကကျိုးစားနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားတာပဲဟုတ်တယ်မလား 네. 마음에 드실지 모르겠습니다. သဘောကျမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်သဘောကျပါမလားတော့မသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားတခုခုပေါ့ဘောသူတို့တစုံတယောက်ရဲ့မွေးနေ့ပဲဖြစ်တစုံတယောက်ရဲ့အထူးနေ့ပေါ့နော်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားပြင်ဆင်ထားကျိုးစားသို့တော့စိတ်ထဲမှာသဘောတွေ့ပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့ 오케이. 다음 읽기. 읽기. 쉐이웨. 오케이, 펴지면은 또가 다음 글을 읽고 질문에 대답하십시오. 아까 4발 곱하기로 매군으로 그냥 비비바로 표현하잖아. 그래서 4발 곱하지면은 오케이. 자. 사보라너 나 평지너 그 등에ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေက평지로 우편으로 바로ပို့တဲ့ဟာเนาะเนาะစာပို့တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပို့ရတယ်လဲဆိုတာကို format ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ပုံစံတော့စာပို့လို့ရှိရင်တို့ဘယ်သူဆိုပြီးတော့ပို့တယ်မလားဒီမှာနေဟုတ်တာဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူက format ချပေးထားတာเนาะအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းကိုရီးယားစာပို့တဲ့ခါမှာဘယ်သူစီတို့အဲ့လိုမျိုးပို့ရမယ်เนาะဖတ်ကြည့်ရင်လည်းဒီချာလေးအတူယူသွားပေါ့နော်ကိုလည်းစာရေးပြီးတော့တခြားလူပို့ချင်ရင်ဒီလိုရေးရတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ကဲ민우 씨가 네 시작해 주세요. 네. 보고 싶은 나에게 그동안 잘 지냈니? 한국에 온 지 벌써 6개월이 되었구나. 보고 싶은 나에게 드리아레 안나시고 그동안
디도된 자진내니 아셈비라 한국에 온 지 벌써 때문에 벌써 돌아가자로 벌써 돌아가가 꼬아 마테마타우가 마테마타의 하가 알로 알라동 쪄롱သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာကွာသိလား तू ကဗမာလို့ဆိုရင်စလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖြောပြလို့မရဘူးကွာသိရဟုတ်လားဥမာကကိုတွေကဥမာတငယ်ချင်းနဲ့စကားတွေပြောနေညဘက်ကြီးတွေ့ပြီးတော့နော်စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ဒါမှအချိန်က17နာရီကျော်သွားတယ်17နာရီဖြစ်သွားပါနော်အဲ့တော့ဟဲ့17နာရီထိုးနေဆို벌써 ရောတိုင်းရှိကဒါတဲ့ stop ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေဟဲ့17နာရီများတော့ကြော်သွားပြီလား17နာရီတောင်ကြော်သွားပြီလားအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကွာသိလားနဲအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာပေါ့အချိန်နေနဲ့တွဲသုံးတယ် तू က 벌써 ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေကိုကဒီလောက်ထိအချိန်ကအဲ့လောက်ထိဖြစ်နေပြီလို့မထင်ထားတဲ့အနေအထားမှာအချိန်ကအဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကိုတွေက 벌써 ဆိုတော့တွဲသုံးတယ်ရှိလားနည်းတယ် 한국에 온 지 벌써 6개월이 되었구나. 코리아고ရောက်သွားတာ 6လ တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲ 네 맞아요. နော်အဲ့တော့6လတောင်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ပြောချင်တာက6လတောင်ပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ရောက်တာမနေ့တနေ့ကရောက်တယ်လေထင်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွက်ကြည့်လိုက်တော့ဗာလေ벌써 6개월이 되었어요ဆိုတော့ဗာလေ6လကြီးများတောင်6လတောင်ကျော်သွားပြီ6လတောင်ဖြစ်သွားပြီโอเค다음 비키란 씨 네. 한국 친구들도 많이 싸우었지만 지금도 고향 친구들이 아주 그리워. 한국 친구들과는 자주 휴대전화로 통화를 해. 한국 친구들도 코리아 동해진들에 많이 아냐지 싸우었지만 매회게 뱀에 지금도 아구래 고향 친구들이 모양이가 동해진들에 아주 그리워. 그리워서 그립다 소리 살롱 하나요, 너? 그립다. 그립다 살라네 소리 대배야, 너? 네. 네, 그립다. 네. 코리아 동해진이 아냐이를 매패ခွဲပြီနဲ့အခုလေမွေးရမြေကသူငယ်ချင်းတွေကိုအရန်လွမ်းတယ် 네. 네. 한국 친구들과는 코리아 동해진들과도 자주 마찬가지나 휴대전화로 통화를 해. 자주 마찬가지나 폰에 섭비 통화를 해. 휴대전화로 로 너? 다음 거 너? 다 너? 네. 전화로 통화를 해. 네. 폰에서 가벼워서 어떻게 보면 뭐 너? 알아 코리아 등의 친구들은 래 맞아 봐래. 폰에 가벼워래 뭐 너? 네. 휴대전화로 통화를 해. 폰에 맞아 가벼워래. 코리아 등의 친구들은. 허비 다음은 닝루 씨가 해주세요. 네. 그렇지만 휴대전화 요금이 비싸기 때문에 간단한 연락을 먼저 메시지로 해. 요즘 한국에서는 휴대전화로 긴 메시지도 보낼 수 있어서 참 편리한 것 같아. 그렇지만 로비면 휴대전화 요금이 폰가가 비싸기 때문에 지자장 간단한 전화고 먼저 메시지로 해. 요요 메시지는 사도래. 요즘 아쿠달로 한국에서는 코리아 말로 휴대전화로 한 폰에 긴 메시지도 보낼 수 있어서 메시지를 보내나죠. 참
참 편리한 것 같아. 되게 아슴비에 놓치네. 네. 되게 어셈비에 뭐너 뼈지나가. 근데 전화 요금 소리 가져라 말래. 폰페이 뭐너 뼈지나. 폰페이가 비싸기 때문에 세지를 때장 뭘로 간단한 연락은 간단하다 소자 요시나 뭐너. 요시냐면 엄마가 니강라로 엄마 때려라တွေ့ရ အောင် ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့간단한 연락ဆက်သွယ်မှုကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ 문자 메시지လို့ဟဲ့ဆို문자ဆိုတာစာရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် message ဆိုတာ message ပေါ့နော်စာရိုက်ပြီးတော့ message ပို့တယ်တဲ့ပြောချင်တာဟုတ်လားနော်ဖုန်းဆက်လို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်တာနဲ့ message ပို့တာလဲဆိုဖုန်းဆက်တာပိုစေးကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကယနေ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးနော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်ကစာအုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကအင်တာနက်ကခေတ်မစားသေးတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့အခုစာလက်ကြီးနဲ့စာရေးပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံခြားကိုသူစာပို့နေတာเนาะဟုတ်လားโอเคเนาะအဲ့တော့ဟိုကိုကမှတ်ထားမှာကိုခုသုံးနေတဲ့စာအုပ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိတ်အောင်နေတဲ့စာအုပ်ကြီးเนาะဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့ခေတ်နဲ့သွားပြီးတော့ရှင်းလို့မရအောင်เนาะဒါအရင်ခေတ်ကပြောထားတဲ့စာဖြစ်နေတာเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ဖုန်းဆက်ရင်ကိုရီကမှဖုန်းတစ်ခေါက်ခေါ်ရင်10မိနစ်50လားအဲ့ခေတ်ရှိခဲ့ဘူးလားမဟုတ်လားအဲ့လိုသူများအိမ်မှာသွားဆက်ကတဲ့ခေတ်တွေလည်းရှိရလေဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုခေတ်ကလေးသဘောထားလိုက်ကွာဟုတ်လားနော်အဲ့ဖုန်းဆက်လို့ရှင်ဖုန်းပေပို့ဆေးကြည့်တယ်လေအဲကြောင့်မို့လို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာလဲစာရိုက်ပြီးတော့ message ပို့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအခုနောက်ပိုင်းအခုရိုးကျုံးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနဲ့ကိုရီးယားမှာတဲ့ဖုန်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ဗာလဲခင်း message ကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့message အရှည်ကြီးတွေပေါ့နော်ပို့လို့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့တကယ်ကိုအဆင်ပြေချုံ့မွေတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဟုတ်လားโอเค네 자 다음 데드라인 씨 네. 부모님께는 2주일에 한 번씩 전화로 들어 전화 요금은 좀 비싸지만 어머니 목소리로 들으며 힘이나 네. 부모님께는 미바리가로 2주일에 답변만 한 번씩 전화로 들어 답변만 딱하 폰 싹들ပြောမှာချစ်တယ်ဖုန်းဆက်တယ်ဂျုံနာတို့တရဆိုတာကကြတော့ဖုန်းဆက်တာပဲနော်မိဘတွေစီကိုတော့တပတ်မှာတစ်ချိန်ရှိ한 번씩တွေ့တယ်ဟုတ်လား네တပတ်မှာတစ်ချိန်စီဆိုတဲ့အထည်ပဲနော်စီဆိုတဲ့အထည်ပဲရတယ်ရှိဆိုတာနော်တပတ်မှာတစ်ချိန်စီဖုန်းဆက်တယ်ဂျုံနာတို့တရဆိုတာကသတိသားဘယ်ဟာရဲ့အမြင့်တုံးလဲသတိသားဆိုတာသူသားရဲ့အမြင့်တုံး네 맞아요. 아이도 정나를 주다로 어떤 거 야라미야라 소라. 미바서 뭐야? 아니야. 미바 뭐 하고 있는 땅에 진소예요? 야라미야라. 야래 이렇게. 오케이. 야래. 너 전화를 하다 전화를 주다 두루베 너 하라. 폰서다베. 엄마 땅에 지금 내가 지금 폰서에 전화해 소리를 별로래 야들로 말해. 전화 줘 소리 떠놓야. 너? 네. 하라. 아시 폰서 좀 물어다오네. 전화 줘. 폰서 빼. 아시 폰서 소리 별로야. 너 하블라. 그래서 디마가 부모님 최대다 장물로 전화를 드려. 소리 말해. 폰서 라이다. 뭐 너? 미발했지. 오케이. 잘했어요. 계속해 주세요. 네. 전화 요금은 좀 비싸지만 폰셋 베카가 내내 비싸지만 세지비면 어머니 아미의 목소리로 아따고 들으면 짜인 힘이나 힘이라 말해 힘자 나 소리잖아ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲအားရှိတယ်ပေါ့ပြောရမယ်အားရှိ힘이 나서 아시래ပေါ့နော်မိဘအမေရဲ့အတန်နားလိုက်ကြားလိုက်တာနဲ့ဗာလဲဟိုပြပရောက်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အားရှိလာတာပေါ့နော်ပြောချင်တာโอเค네 힘이나 오케이 다음은 민우 씨가 해주세요 네 선생님 그리고 좀 긴 이야기는 편지로 써서 붙여 그러면 어머니도
어머니도 꼭 답장을 보내주셔. 보통 수업이 끝나면 친구들과 같이 이야기할 때도 있고 집에 가서 공부할 때도 있어. 그리고 비록 좀 긴 이야기는 내내실의 이야기는ပြောစရာကိုတော့လည်းအကြောင်းအရာကို 이야기는 아야고 편지를 써서 사이비 붙여 보래. 그러면 다소인 어머니도 미갈래 꼭 답장을 보내주셔. 미갈래 늦자바우 사비안 보래. 네. 보통 수업이 끝나면 뽕마핀 어단ချိန်비엔 친구들과 같이 등해지는 두 이야기할 때도 있고စကားပြောတဲ့ အချိန်လဲအခါလဲရှိပြီး 집에 가서 앵고ပြန်ပြီး 공부할 때도 있어. 앵고 ပြန်ပြီး 사လုပ်တဲ့ အခါလဲရှိတယ်. 네, 잘했어요. 그럼 좀 긴 이야기 시작하자라. 뼈지야 시리와 뼈하면서 되게 뭐라. 폰에 하러 디라이브 번호 니까가 바냐 번호 들은 거 번호. 다음에 고아 뼈지는စကားရအများကြီးရှိမှာပဲလေဟုတ်တာလားအဲ့လိုအကြောင်းအရာရှည်ကြီးတွေအကြောင်းအရာအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗါတယ်ဖြုံးကြည့်လို့ဆော့붙여အဲ့တော့စာရေးပြီးတော့ 붙이다ဆိုတာကကြပါလေပို့တာပြောတာနော်ပစ္စည်းပို့တာစာပို့တာကို 붙이다 လို့သုံးတယ်နော်โอเค뭐 나가 하러 갔다 뭐 하러 가자 뭐ပြောတော့နော်네 평지 붙이다 ဆိုရင်ဗါလဲစာပို့တာနော်네 오케이 다음은 띠띠란 씨가 해주세요. 네. 점심은 보통 학생 시장에서 먹는데 가끔 집에서 러시아 음식을 만들어서 먹기로 해. 한국 음식도 맛있지만 러시아 음식이 그리울 때가 있어. 점심은 보통 내내사고 뽕만 학생 식당에서 학생 짱cantin만 네 맞아요. 짱cantin만 먹는데 쌀에 가끔 딱하다yan 집에서 앵마 러시아 음식을 만들어서 러시아 아사아사를 쭈르비 먹기로 사다를 해 놓대. 한국 음식도 코리아 아사아사를 맛있지만 야다시비면 러시아 음식이 러시아 아사아사를 그리울 때가 있어. 그리울 때 단어. 서아 그립다 그리워 맘이라. 네. 루안에. 네. 루안에 아카레 시. 네, 맞아요. 그럼 코리아 사다들에 야다로 시에 뭐노? 야다 시비메 발에 러시아 사다들고래 루안에 가시에 뭐 하나. 다로 두두베데 바두베 비바만 또니야의 두르의 칸하자 뭐노?ဟုတ်လား. 오케이. 다음은 홍유 씨가 해주세요. 네. 이번 주말에 뭐 할 거니? 나는 박물관에 갈까? 샤워를 볼까 생각하고 있어. 너도 즐거운 주말을 보내라. 다음에 다시 연락할게. 안녕. 이번 주말에 뭐 할 거니? 디드바베에 말로 말해. 나는 나가러 박물관에 갈까? 뼈다이고 둬야말라. 뼈다이고 둬야말라. 야와를 보가 요신지야말라 생각하고 있어. 순간이로매. 너도 내래 즐거운 주말을 보내라. 내래 뼈다 가운데 베예고 뼈다 가운데 베예 보내라 소와. 뼈다 가운데 베예고 보내라 소리 좀 불러줘.
공성마지 루려지나 어디? 네. 이번 주 너도 즐거운 주말을 보내라 생각하잖아. 빼야고 뼈신나 빼야리ဖြစ်ပါစေလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်뼈신나 빼야리ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မလို့ကောင်း네ဖြစ်ပါစေ뼈신나 빼야리ဖြစ်ပါစေ다음에နောက်မှာ다시 연락할게ဆက်ထပ်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်မယ်안녕 네 오케이 잘했어요 자, 뭐 어려운 거 없죠? 지금 여기까지는 질문 있습니까? 없습니다, 선생님. 네, 그럼 사예비 수로신 데이바이래 번호 2019년 9월 25일 번호 2008년 7월 25일이죠. 누가 일하래? 마리아 스마리아. ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အပေါ်မှာကဒို့မှဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမမဆိုရင်ဘသူဒို့ဆိုလို့ရေးတယ်မလားအောက်ရောက်ရင်မှရေးတယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဘသူမှဆိုလို့ရေးတယ် sum ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ချင်းကိုရေးရင် sum လို့ရေးတာပေါ့နော်တခြားသုံးနှုန်းတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ဒီစစ်မှာတော့ဒီလောက်ပဲသိထားပေါ့နော်네 괜찮으세요? 없습니다, 선생님. 오케이 뭐너တချို့အသုံးလေးတွေကပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရှိမှာပေါ့နော်သို့တော့အဲ့တိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေပေမဲ့သုံးမှများလာတဲ့ခါကျရင်ကျင့်နိုင်ရသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပလား네 즐거운 주말을 보내라 뭐 뼈신자 가운데 빼야 갈리고 공성 라이브 공성 바지 아도도 공성 누구 너 알로 할래잖아 우리는 내려 생이 이러면 너무 많이 알아야 나야 달리면 네 오케이 아까 전화를 드려서 우리 알로 하래요 번호 폰을 바로 빼가이나래 나 알로 면이ဖြစ်တတ်တယ် 다음에ဒီတိုင်းပဲဒါကိုရီးယားစလုံးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုအရာဒီလိုသုံးနေရတယ်ဟုတ်လားဂျုံနာတို့ဂျူတာဂျုံနာတို့ဒရီတာဆိုတော့သုံးတယ်နော်네 오케이အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆက်သွားမယ်နော်ဖိုဂီကကြတော့အခုဖြုံးကြီးကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကမေးခွန်းဖြေခိုင်းတာပေါ့နော်ဖိုဂီကိုဖတ်ကြည့်မယ်နော်마리아는 고향 친구들에게 무엇으로 연락합니까? 마리아가 뚜에 사디야 등의 진이지 오래 별로 묘사되네. 반에서 대로 표현하래. 뭐 맞지면서요? 아고 사이에 나무나. 네. 그다음에 뚜가 얘라가 이메일을 보내거나 편지를 씁니다로 이해와요, 너?ဟုတ်လားနော် email ဆိုတာ email ပေါ့နော် email နဲ့ email ကိုပို့တာဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နဲ့ရေးတဲ့ဖြုံးကြည့်ပေါ့နော်စာကိုစာရေးတယ်တဲ့နော် email ပို့တာဖြစ်ဖြစ်စာရေးပါတယ်လို့ပြောရပေါ့နော် okay 마리안 다음 혜누 씨가 해주세요 네 마리아는 한국 친구들과 무엇으로 연락합니까? 마리아가 한국 친구들과 코리아 등의 진이네 무엇으로 반에 연락합니까? 사도록달래 그래서 마리아는 한국 친구들과 휴대전화로 통화하거나 또 뭐가 있어요? 사야비로 보려나? 네. 간단한 메시지도 보내고 연락합니다. 전화로 통화하거나 문자 메시지로 연락합니다.ဟုတ်လား 오케이. 네. ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်ရပါတော့အရှိန်မရေးရင်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲရွေးပြီးတော့ရေးပါတော့အဲ့လိုလေးရတယ်네, 다음은 띠디란 씨가 해주세요. 네. 이선 들어봐. 마리아는 부모님과 무엇으로 연락합니까? 마리아가로 미바르네 무엇으로 반피 연락합니까? 사또에네. 네. 아는 사다리 미바래. 메시지네요, 폰이요, 뭐지? 아빠마 알로 뼈 달라 미바래네.
부모님과 전화 통사되지. 전화 부모님께 일주일에 한 번씩 전화 드려 하라. 네. 전화를 넣다래 시대 나부러 봐래. 긴 이야기 소루신 반에 도와래. 편지로. 하라. 사이래. 편지로 써서 네, 사이래. 오케이.အဲ့တော့ ရေးမယ်ခေါနာကို3အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ခုရှိမှရမယ်နော် 네. 마리아는 부모님과 현대 전화 거나 아니야. 전화를 하거나 전화를 하거나 비어 마시 짠 편지로 써서. 편지로 써서 연락합니다. 전화를 하거나 편지를 써서 연락합니다. 폰 사다 왜 피피 긴 이야기 소도 뼈게래 하라. 뼈지야 အများကြီးရှိတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဖုန်းနဲ့ပြောရင်ဖုန်းပေးဈေးကြည့်ရတဲ့ကြောင့်ဘာနဲ့ပဲသူဆက်တယ်လဲဆိုတော့စာရေးပြီးတော့ဆက်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်လား 네, 다음 혜누 씨가 해주세요. 네, 마리아는 수업이 끝나고 무엇을 합니까? 마리아가 아단쟁 비에 발로래. 네, 마리아는 수업이 끝나고 친구들과 같이 이야기하거나 집에 가서 공부해요. 네, 잘했어요. 그럼 친구들과 이야기하거나 집에 가서 공부를 해요 합니다. 오케이, 잘했어요. 다음은 혜누 씨, 아니, 띠띠란 씨가 해주세요. 네, 마리아는 어디에서 점심을 먹습니까? 마리아가 배마 내일에서 사래. 네, 배마 사래. 네, 학생식당에 가거나 집에서 러시아 음식을 먹습니다. 네, 오케이. 그럼 학생식당에 가거나 집에서 러시아 음식을 만들어서 먹습니다. 오케이, 잘했어요. 다음은 혜누 씨가 해주세요. 네. 마리아는 이번 주말에 무엇을 하려고 합니다. 마리아가 디데베페이에마 발로마 발레. 마리아는 이번 주말에 박물관에 가거나 영화를 보려고 합니다. 네. 마리아가 디데베페이에마 야라이고 도와라 피피 영화를 보려고 합니다. 욕심 찜으로 봐. 네, 잘했어요. 박물관은 또 하면라 욕심 찜라 나쿠리를 굴러마 보나. 오케이, 잘했어요. 그러면 준비 와 있어서 하나를 남을 거나 하나 나을 비한 살라면 네, 네.